Tornate mattai. Mulu tanami tarari mo korno. Tarari ka mangojor. Jadi katawa na tulong mati mati dong kubus ni sao. Goy bugos ni kuma. Ijual maja gunon, romay natin Jakarta bugong galing nang sa doon. Jadi sa Jakarta tong mga retenir may nataw. Ngayon na dong namin operasi. Retenir dong. Setelah 15 tahun surat tong mga orang sih. Bisa 5 tahun kalau kita mulai batuk tuh Anak pemelokon na stand up comedy. Biasa deh hutan aku. Stand up comedy. Ibu sedang anu tuh kuburan nih suami naon, ulah pihak sedang anu tuh kuburan itu mengadu minat tai. Ngarobe awaman, Kota Jakarta nariburi. Waduh di soda solo mami, ibu aja gal natata na niura nati noburi. Ini nah kan, roana naon salah rumaun. Jangan kuburan di bawah, aduh, enggak. Ini baca-baca kodus sih, saya tahu dulu busak kita. Pas itu naranya tahun, tiba bidem semangat non. Itu kuburan lo konya nak naik. Pula pihak semangat mengadung sih. Aman, nyala bisa 5 tahun dah kiabe di dahi hobi naman. Iya tung yas maro ambangan lakon nahuano. Rong sinak nih, pak, aduh, tangon. Aduh nggak positif bingung kuburan di bawah, aduh. Ingat kan? Itu lebih bidem di selang anu ini. Kalau kamu selang anu tuh kuburan dokunan, nah teman adung musim nate, lagi merdongan emosi gitu. Itu mengadung di mana? Abang, wala na lang yan ang musirabot tanong gabi today mawat dunia mga lakan. Ang wala binakimbangan lako parjulo hoy patulhon na maho. Ay kujab para sirang tano. Para sirang tano lagi. Parjulo lagi. Aduh harap nakimbangan lako parjulo ana sirang tano. Ngiri deh. Ngagila dewa. Ay kejadian deh bra. Kira tidak kayak berkor biar uding memang.